1140. Maailm on jõudnud ajastusse, kus nädalane puhkus Jupiteril on odavam kui kunagine puhkus Egiptus, kus on moes optiline päikeseloojangu teenusel või gravitatsioonivaba nädalalõppkuur, kus tehnoloogia on targem kui inimene ja robotid viisakamad kui kunagi varem. Aastal 2100 Ayan, mga nabaliw na, may sariling music. Wala kami music, pero sila, may sarili sila. Ayan, no? Oh, ganyan daw sa future, may sariling music. Para mga engot. Ayan, mga engot lang. May sarili silang music, oh. Wala kaming music ngayon. Yun, parang mga tanga, oh. Wala namang para music. Pero sayawang-sayaw, ang paltukan-paltukan, oh. Wala namang music, oh. Ah, ganyan na daw sa future. Oh. Ganyan na sa future, oh. Kanya-kanyang music, oh. Kanya-kanyang trip.